Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Inkosi ilanga kwakuyindida yomuntu. Lena inyanga yesikhumbuzo senkosi ilanga. Inkosi ilanga yashiya emhlabeni mhla ka-19 December 1976. Ilizwi libe selithi isikhumbuzo sanamhla asisihlanganise nokubonga ukuvuswa kobuNazaretha bukaBabamkhulu okwavuswa yiyo inkosi ilanga. Lokhu inkosi yakwenza ngokusungula leli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngo-2010. Ngiyazi ukuthi abanye abantu bazoba nokudideka ukuthi inkosi ilanga yakwenza kanjani lokho ngoba yahamba emhlabeni ngo-1976. Njengoba sithi inkosi ilanga kwakuyindida umuntu, sikusho ngoba kuze kube namuhla asazi ukuthi inkosi ilanga kwakunhloboni yomuntu. Ofike kwadida impela kulapho esethuma ingilosi kithi. Ukufika kwengilosi ihamba ngezinyawo ihlale nathi. Lokho ke kwenza kwathina sangaziqonda noma sisaphila noma sesafa. Ngelinye ilanga ithi ingilosi kithi, konke nithi inkosi ilanga yahamba emhlabeni mhla ka-19 December 1976. Akunjalo. Kwathi kushaya leso sikhathi inkosi ilanga kwakudala yahamba emhlabeni. Lowa muntu akahlali esidunjini esigulayo. Amen. Ngijwayele ukuchaza ukuthi ngo-1973 ngifunda umatric eDlangezwa High School. Kwaba nesiteleka esikhulu nami engangisisekela. Kodwa ngobunye ubusuku ngiseklasini ngitadisha nabanye abafundi. Ngabona sekunenkosi ilanga khona eklasini. Kodwa abafundi bengayiboni. Indaba endeke leyo. Kodwa yiyo inkosi ilanga eyaqeda leso siteleka futhi isaphila. Eselapha emhlabeni ubaba ilanga wakhuluma ukukhuluma ongekho wakuqonda. Uthi ngizohamba kodwa ngiyobuya emva kweminyaka engama-30 kuya kwengama-40. Inhlansi iyovuka emlotheni. Lokho khuluma akakho owakwazi ukuthi kusho ukuthini. Namanje asikwazi. Kodwa iminyaka engama-30 ubaba wedlula emhlabeni yaqala ngo-2007. Ekupheleni kwa-August 2006 sabona sesivakashelwa inkosazana esingayazi. Yathi igama layo nguHlaleleni, ingudadewethu. Kodwa mina angikaze ngibe nodadewethu. Bashona bonke ngingakazalwa. Kwathi kophela isonto sasesibona ukuthi akusiye umuntu lo ngoba sasivele simbona esesendlini singazi ukuthi ungene kanjani. Noma esehamba avela nyamalale futhi ebonwa yimi noma nxuma lokuphela. Sabona ukuthi ingilosi le noma sasingazi ukuthi ifunani kithi. Ngo-2007 waqala lo muntu wasezulwini usichazela inhloso yakhe. Wathi kimi, ngithunywe inkosi ilanga ukuba ngizokubheka ngoba kunabagcotshwa abafuna ukukubulala. Uthi ubaba angikutshele ukuthi laba bagcotshwa bakuzondela ukuthi uhlale ukhuluma ngaye. Ubakhumbuza ngakho konke owabafundisa khona. Kanti bona abasangifuni. Ngalolo suku ngajabula kakhulu ngoba laba bagcotshwa ngendlela ababengizonda ngayo kwase kucaca ukuthi angisaphephile nasesontweni. Ngase ngelulekwe ngamakhosazana u-Antu Mahlabisa no-Antu uMasangweni. Bathi ake ngihlale ekhaya.
ngoba sekuyacaca ukuthi laba bagcotshwa bafuna ukungibulala. Nempela isifikile lengilosi yabonisa ukuthi izongibheka, ngoba kusukela ngaleso sikhathi ngangasathethiswa macala. Ngangathi kungakahlali imihlangano, ngoba nakuyo yonke imihlangano ababangakhela kuyo itulo yayisuke ikhona lengilosi phakathi kwabo ibezwa. Lengilosi yayingafuni ukusibona sihluphekile. Sisahlala efletini eThekwini, ngasithola ngingenamali yokukhokhela i-rent eyayingu-R3,000 ngenyanga. Sisadidekile ukuthi sizokwenza njani. Sithe sibona lenkosazana yabe isifika khona efletini, yabe isithi, ngiyabona ukuthi aninamali yokukhokhela le rent. Aniceli ngani imali kubaba Ilanga, uzoninika ngoba uyanithanda. Ninenhlanhla nina ngoba nithandwa inkosi Ilanga. Ukuthandwa inkosi Ilanga kuyefana nokuthandwa uNkulunkulu, ngoba akakho umuntu ezulwini ongamphikisa. Nempela saya esiguqweni sayobika ukuthi seswele imali yokukhokhela irent. Kwathi ekuseni sengithi ngiya emsebenzini, ngathola esikhwameni sekuno 2,900, ngingazi ukuthi uvelaphi. Sisamangele sengisemsebenzini, uManxumalo wabona kungena efletini izinyoni ezimbili, zafike zahlala kwi-dressing table. Uthe uza kuzo zandiza zangena ebedroom, wathi uyazilandela zaphuma ngefastela, kodwa livaliwe. Emva kwalokho kwafika yona lenkosazana yabe isithi, bengayizwe izinyoni lezi esifike lapha, kodwa bekungabantu ebebelethe u100 osalile. Ubheke ebedroom, nempela phezu kombhede wawuthola u100 imali yahlangana u3,000. Ngakusasa ingilosi yabuya yabe isithi, ubaba uninikele imali ukunibonisa ukuthi uyanithanda futhi uhlale eseduze kwenu, kodwa ezulwini imali iyasetshenzelwa. Ningacabanga ukuthi kukhona imali esenizolokhu niyithola kwaSamlingo. Ngo-2008 ngangifuna ukwakha umuzi emakhaya, kodwa kwaba yiyo lenkosazana engifunela umuzi ingisusa efletini. Yafike yathi kimi, angifuni wakhe emakhaya ngoba amakhosi azokuhlukumeza. Yangifunela indlu khona edilobheni, kodwa kwatholakala ukuthi imali yokuyithenga ayikababikho. Kwathi ngisenkantolo eMsinga, ingilosi yavele yangena esitolo eMsinga kugcwele abantu. Nabo bayibona imboze ekhanda ngenansuka emhlophe njengamakhosazana, umuntu omuhle isimanga. Yafike yaguqa phambi kwamkhokheli uManxumalo phakathi esitolo, abantu beyibuka. Yakhuluma noManxumalo yathi, tshela umvangeli ukuthi ubaba Ilanga useyisayinile incwadi, lendlu isinge yakhe. Bonke abantu esitolo bathuka bebona inkosazana enhle nehlonipha kanje ikhuluma nomkhokheli iguqe phansi. Isihambile abantu baya kumkhokheli bafike bathi, iqhamukapi le ntombi enesithunzi nenhle kanje? Ngabe indodakazi kaShembe? Wavuma umkhokheli uManxumalo. Kwathi ngalolo suku ngathola ucinge esethi umlungu angihambe ngohlala kulendlu ngisho ngingakayikhokheli. Nempela ngahamba ngayohlala kuyo. Lendlu ngayikhokhela emva kwezinyanga ezintathu, sengivele ngihlala kuyo. Lesi kwaba isimanga sokuthi ngihlaliswe kanjani endlini ngingakayikhokheli. Sisekhona ebuhleni, ngelinye ilanga ingilosi yafike yathi kithi, uthi ubaba Ilanga angibhale phansi bonke labagcotshwa abangihlukumezayo. Sababhala babe ngu11. Ingilosi yathatha leli iphepha yahamba nalo. Emva kwesonto yabuya yabe isithi,
ubaba Ilanga uthi angibakhiphe bonke laba bagcotshwa esontweni sengiyobakhipha-ke. Sisadidekile ukuthi ingilosi izokwenza kanjani lokho. Bonke laba bagcotshwa abangu-11 bavele bavukelwa libandla labakhipha phambi kwethu. Ngo-2009 waqala lo muntu wasezulwini ukushumayela evula iBhayibheli nesihlabelelo zamaNazaretha. Okuyisimanga kwaba ukuthi akaphathi ncwadi, kodwa yonke imibhalo yeBhayibheli nezihlabelelo uyifunda esandleni sakhe esingathi sinamehlo amabili, kodwa esiphenduka sibe iscreen lapho esefunda. Yonke inqubo yokukholwa kuJehova njengoba kubhekekile ezulwini siyifundiswa yilengilosi. Ekseni mhla ka-4 January 2010 sabona lengilosi siyiguqe phambi kwethu. Yabe isiqondisa kimi ithi, uthi ubaba Ilanga makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Konke okufundisayo uyokuthola eBhayibhelini nasezihlabelelweni zamaNazaretha. Uyothathela nasezintshumayelweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha. Lokhu ukukhuluma ngizange ngikwamukele noma Nxumalo wayengakwemukeli ngoba asiphindanga sabuye sakhuluma ngakho. Kodwa ngo-August 2010 ngahlaselwa ngabagcotshwa abangu-18 ethempelini engangiliphethe. Bethi bazongikhipha ebandleni ngoba sebezwile ukuthi mina ngivakashelwa ingilosi. Angisakhonzi uShembe, sengikhonza lengilosi. Kodwa ngenxa yokulwelwa yibandla behluleka ukungikhipha. Emva kwalokho kwafika lengilosi kithi iphatheke kabi. Yabe isithi inkosi Ilanga ikuthukuthelele. Ithi iyakuthuma kodwa wena awukwenzi okuthunywayo. Manje laba bagcotshwa ebebezokhipha bazokhipha enkonzweni ngomhlangano olandelayo. Uma ibandla selikhiphile uzophuza utshwala noma uhlanye kumbe uzibulale ngoba uzohlukumezeka kakhulu ngoba awukaze empilweni yakhe ungasunti. Ngakho ke khetha noma ulindela ukukhishwa libandla ugcine usungcolile bese inkosi Ilanga ingabe isakwazi ukukusebenzisa noma uphuma manje ukuze uyosebenzela uNkulunkulu. Ngabe sengithi ngikhetha ukuphuma njengamanje kuleli bandla ngenze lokho engikuthunywe inkosi Ilanga. Mhla ka-30 September 2010 ngamemezela ukuthi sengiyaphuma ebuhleni sengiyovula elinye ibandla njengokuthunywa inkosi Ilanga. Leli bandla ingilosi yalibiza ngokuthi ngamaNazaretha kaNkulunkulu, the Nazareth Church of God. Olunye usuku olubalekile eNCG usuku lokugcotshwa kwami nomfundisikazi uManxumalo mhla ka-26 March 2011. Kuzosa kube lisabatha. Ingilosi yafika enqoba izitha isizosigcoba. Sagcotshwa yiyo ingilosi ngokusibeka izandla zayo emakhanda ethu. Emva kokuba isifunde izincwadi eziningi isaluleka ngokuphatha lo msebenzi kaNkulunkulu. Angikusho ngingananazi ukuthi leli bandla liphethwe ezulwini ngendlela engayiqondi noma likhona yini ibandla elifana nalo. Noma abantu bebona kulo kushumayela mina nomfundisikazi, kodwa konke esikushoyo sikuthatha kulo muntu wasezulwini, yena ethi ukuthatha enkosini Ilanga. Iqala nje ukusifundisa ingilosi yavula uverse 3 kuya ku4 womthandazo wesabatha. Lapho uShembe ethi, "Mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwane nigcine umthetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayi kuyamukela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso
uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Ingilosi yabe isibuza ukuthi njengamaNazaretha lamavesi esiwafunda njalo ngeSabatha siyawalandela yini njengokuyala komprofeti. Uthi-ke nomuntu wasezulwini uShembe wanika lencwadi kaMose eyisisekelo senqubo yokukholwa kuJehova. Wonke umuntu oliyikholwa kusukela eselapha emhlabeni ulandela inqubo yokukholwa okusezincwadini zikaMose, ngoba nasezulwini abangcwele baphila ngokugcina umthetho uJehova owawushiya emhlabeni kuMose. NoJesu esesemhlabeni wathi umbuso kaNkulunkulu awube semhlabeni, umthetho kaNkulunkulu ugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Iyaqhubeka ingilosi ithi leli bandla kumele libe isibonelo kuwo wonke umuntu oliyikholwa ofuna ukuphila impilo yasezulwini. Amakholwa ayobonela kulo ukuthi umuntu impilo yabangcwele uyiphila kanjani eselapha emhlabeni. uShembe uthi, khumbula ukuthi namuhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Amen. Ingilosi ifunda zonke izincwadi zeBhayibheli nesingakaze sizizwe zifundwa. Lesi simo sisenze saba nolwazi olunzulu ngeBhayibheli nangokuthi kubhekekeni kumuntu ofuna ukubona umbuso wezulu. Siyasibezwe nje abanye abafundisi nezinye izazi bephikisana ngeBhayibheli nangenkolo bese siyasithulela nje, ngoba thina samukelele enkolo ezinye izazi ezithi ispirituality. Thina siyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu, likhona izulu, kanjalo futhi siyazi ukuthi uSathane nesihogo kukhona. Ezulwini kubusa umthetho kaMose kuphela. Njengoba noYeshua efakaza ukuthi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade, nguJehova owawuhlisela emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Bonke abaprofeti bakaJehova bafundisa ngokuhumusha lomthetho. Inkosi ibusise enikuzwile. Le nkonzo iyatholakala ku-YouTube naku-Facebook othi Rev Mpanza NCG.